Lingba ka jing trelang hapedeng ki pulit ka is ka sales DF ba riboy DF. Kilala mengkhangla li jing tumu pun play sa way bom ID. Laong ka kerwa khubor lingba hospitalan of police ka riboy Jakpal Singh Dhanwa. Wala batay bunya ahlo ka jing syakem ki samut ki brio gula subadan kiti haka jing pun play bom hayo mulong tem motor kanong ba shlong. Haka kerwa khubor na tu he pulit kala kado ba jing tumu pun play bom ka de jing ptha. Na ki he ka seng king atiar Newtrap National Liberation Council HNLC kabakan huan bari jong kate kaseng kan thop ki te sangut ki blasa kem ka khubor ki pulit klai thu ru maka janmiet jong khatwe trik luber alja afsau haka por koman riu bja le obat yakawe kali bolero pick up kabadan number ML khat R lai R sau lai nai ki benta ka surak umsning sama hati banyak de we udaman bahari penar banaka jing phla jung u layo bon korup na kate ke ju kali ye we u ID bom Bala penting kena ada hun bomb detection and disposal squad BDDS nanong ba shlong. Kakerwa kala batairu bakate hun galon jing tupu ptayu bom hagi benta kanong ba shlong balong po. Ling baka jing pta ki he HNLC na Bangladesh. Kiti bahasa kem lah tip kerteng kum daman bahari penar belaju tip kum sal lapang. Urobinis ri penar ujil tarang bal shining norum bal baro ke denari boy district. Haka jing kurup yote bom ki pulit kila kurup ru sakhasan tli ki gelatin stick hispa anri punyo tli ki splinters way safety fuse wire lightly ki non electric detonators berkawe kali bloro ringkat ba santli mobile phone ya kita bersakam lapan ngat di kia po kenan an ki kamrunar a police station nong po